Éirinn lína lumanis on bhuiséil tá Fiona Coyle Stiúrthóir den end FGM European Network. A Fiona fád go dtíon Gur míle maidir dar. Okay, a Fiona, de bhargur bé seo mo céad aglah Raidió leat I mbeagnach bliain bhisileat mabhracán a thuirtstiún a rís faoi céithíd an end FGM European Network agus an sin chuna introduún faoin scéal a bhí san nuacht in Éirinn an teachn seo caite margheall gcás cúirte agus FGM? Yeah, cinnte darn. Bitir hon tasú bitir cinneal dan míú hodor FGM na ngélik na garú bal ganúna na FGM a vermidir go cotanta. So garty a bí a bunyan le ganúna brena ein gartu le hi kushna now leerte so man will kusha be kinna da now leerte lish. So the half a year million more for den dona nu of which reach FGM. Agus with the ton FGM European Network is Virginia and bra agrierte FGM in Europe. So to be the shart agriet nation tugin agus agriet tugin in Éirinn a Kitwa agus be Virginia gubula here her FGM or her huntasi agus hun aburla kinda policy makers agus na dini le gobrsna realtas go gaihisiid kinda go gaihisiid aige a hor in nu hanne jeru hor le FGM. Okay. Agus an féidir leat introduún conna an scéal a bhí san nuacht in Éirinn an teachn seo caite. So bit go bhfuil chud in isteí couple seachtain na hainir seachtain tuhaite being an chiad casa a dheo in Éirinn buidlí FGM mis tanlí in Éirinn tan mass bitir le seachtain agus áiad dúad I docu duine hug na cúirte agus for si de cinada rud a bhíong na cinada an sentencing a bhíong go ro FGM ar an yesavig agus tamidig fanart fósc na folamwacin cén cinada an sentencing na galva null, but Sean head word in Éirinn a world casa FGM agus tuisman an sin gohfuil FGM ag tharla in Éirinn tu sé talú fod na Europe hesaguin in Europe tá sé héad míle mré in honí FGM in Chitani in Europe. So te sé ag tarlu agus caiimiid caiim fa caiinte agus caiimiid in a kinse gohfuilmid cinada ag sáhfuil na gus a yoga seo ó FGM. Okay, cé go tábhachta nó stairiúil a bhí tóra gcás cúirte sin díobh a Fiona? Tá táhacht go mór leis mar go cinada go tiisbanan se go bhfuil FGM ag tarlu agus go gorann se tá se go dúslan da duine in Éirinn go gahi much na Éirinn an with the yenu hun gisa yoga tarlan sha da go minnig gaishid genu kinchin na me sha tarlu as tenjili on ta tawasta kiya da religion mijin is always fast na near travel to Jeru na kriya har FGM gan gu na pobl a wood bullshilish agus is sin mar gahéisiid na bheith gríhhaid an nuair bí atá déanamh faoi FGM mar man bhfuil si sin leat agus mar mór go caint lá agus caint faoi acu níl jeú a go bheith leis FGM so caiimiid déna cinse go bhfuil na bobuil le bhfuil builte le seo go bhfuil siad sin a gríhhaid with the big tarlu kaimi jena kinche go will dinne be a hokan kinyada go minnik vinche dik bulu la gesahi a wood buche lin na bobule te cleachtas go wolle sa could JG a ton FGM agus kaimi jena kinche go will shot jamte a doi kinyada a doi na wool could brew in the bubble a doi na wool stigmatizing the focal berle a tormager but ni jiggling saw a research
ó hiú cinada le stigmatizing a pobl a builse le seo. An bhfuil figur going faoin méid cholíní a rinneach FGM orthú in Éirinn a Fiona? Well, thes a going go bhfuil sus le 6,000 me agus gisahaid na húnaí in Éirinn ó bhfuil FGM si mar hannaí de FGM a seoiche túair go bhfuil a going go háirlí FGM in Éirinn. So rubber seo ví a going was it sob duní but go danig go héirí agus go garú go háling garú etchin chatile, but hes gonne neis leis an casa go hálí seo an Éirinn agus bitu go bhfuil sé ag tharla ag tharla a gisahéile ná bhfuil a going agus caiimid sin ag cinse an sin go bhfuil meidir caiint an na bobal go bhfuil sig na dúní cleachtas seo was a gohfuil chilíom tesa acu tesa acu na béhric maithe town seo. Okay, an féidir níos má intin dúna Fiona faoin obair atá idir lábh a gcuibh a gcuine FGM in Éirinn? Sé so búmiting is bre le agriacht a rannam a cídwa. Did you go a good to go he quite the history or freshin. So Ibrin a kitwa la pobl diaspora on Africa gus o chidiele freshin agus yen in chitin could water bird binch the guberlish realtist to should the karkish national action plan. Ik priú kiste taku a réaltas na héidir go bhíarta National Action Plan ar FGM a bhéim. So bin si na dénne could war the advocacy bin si fósa gobar leis an pobl, bin si a gobar le na péis, bin si gobar le na gaidí, bin si ag dénne ceada training malin, bin si a gobar le doctorí, le banatrí, le muncharí agus le pobl go dénamta le inisiatív for fui FGM gus céis go ddíad a the an FGM na go minic níl áwas crain ag a hanne fui an táhair seo fiú go minic during daoine oisinar a tharlaíonn sin has in Afric a testing go tarlaíonn se an ridge mór cheating to with in Africa, in Asia, in Indonesia, Malaysia, in India, few rish in Russia, to pinch the cleachtas seo faster. So ní rid the ton a te bunch la cheat away, la credu away, sin rid the limo hin mid gominnic, or ta bunch la credu seo, na credu sin, ní hey, pinch a cleachtas la dúní da ahancinne credu, gus dúní na bhfuil credu bí acu harabí. Cinne da rud atá is ceart am ré, dóí le cinne da le control horror mré mar dúrmid. Agus tá ban eile is as Éirinn agus an tomáil I IFRA ag tá fandóracht aici an IFRA Foundation. An mín si bhí gobar leihí freisin? Bhíon te go IFRA go mai bíart a Éirinn nó a broadrú IFRA agus a tuber bin si ag genú agus tes gon ggóil scanan sa cí a mu hinnis fásta a girl from Mogadishu so mu tá ddíisi dunne bí a géisteart an scanan le ceanjar an lá hálaigh I mar skiel ar dáici. It bin si gobar in Éirinn agus ó Somalia uhuis as bin si dollarís go dtí Somalia han uber a dhéana leis an pobl in Somalia. Somalian cheer a been a cheers is the donia a clacti thinking of the rest no has a sharping kid and the gisait and the honey in Somalia and to gata so 5 feet more ton but bin she jenny could roll but few to Europe agus fósa in Somalia. Okay, Fiona, an chance gannibh idir lábha gcuibh timpeall na Heorpa nó timpeall an down faoi FGM or white leat the inchin down faoi? Few, yeah, testing was the timpeall doing te héad míle gisahaid a te in the honey le seo. Iver céimid sin taobh haibh fiche were the population da héan. But caiimid ní smó bhé mo choir an áhar seo. Caiimid ba caiint faoiste níl sé ceart agus tá baíoh mu
tá híos le seo. Fiús na rid a bimeidir le na réaltas an seo lei se gohéirí ó level in Europe go bospoasta in Éirinn agus aham me go caihí mid arcar seo in Éirinn in Europa agus caiimid ar fud an dóin so ó hiú Irish Aid ó hiú an trúpur moithita Éirinn na Jenner fud an dóin bhí chearta Irish Aid a bheith chur aigid agus a bheith chur a bhéim seo a godú bristachas an fasta agus caihíimiid cheangal a dhéennn was a bimid go minic a caiint fao na SDGs agus a rud cinead a mór úr a vís na SDGs na bogu hiúil ó midjinne go siimse na a ggurchar feibunna agus feibunna teag ahan tír a fud an dóin agus seo feib tal a jenne le ceart an ré agus Virginia dó seo cinead tá seo an néad an ré gender-based violence na taine a bhirmidir seo in méile but só cinead a rid an néad an ré mar ré tontu seo rid tá tharla mar naad cearta ag ré sna tíí seo ar sna pobla seo as caiimid jinna cinse go lígelé gobar ar son ceart am ré mar man bhil ceart ag na ré bé seo tharlú go ar na blianta tamaróin. Ar Twitter tamid Labhair ar Twitter at @FGM_network so kunní súla mar ar a cineala Britamid Jennu agus cineada ar arcar sib a dirlín so gin fasta so www.endfgm.eu so súla haine mar agus DJ cean takeíart tá daoine muoin snabbacht a toirt tá áwas go léir in Idirlín.